Srbima je teško izgovarati nekoliko slova na korejskom jeziku. Sad ćemo da vidimo kako ide. Ka, 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 ta, 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 pa, 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 sa, sa, ca, ca, ca. Vi već imate korejski jezik u srpskom jeziku. Ajde da vidimo. Znači, ka je ga, ka. Baš isto. Ka, ta, pa, sa, za. To je to, ok? To je to, ok? 차 je kao č, kao parkić, č, ok, to je to, onda, ca je kao milica, ca, dobro, pa onda drugi je problem, ajde da vidimo, kako možemo da razlikujemo ka i ka, ka, prvo izgovorite kikriki, pa ima prvo k, a drugi k, pa treći k, jel da? K nisu svi isti. Kikiriki, zar ne? Malo je drugačije, zar ne? Ki, to je ka. Ki, to je ka. Kikiriki, ok? Dalje, ta, kako možemo da razlikujemo? Brate, te, ovo je ta. Tamo je, ovo je ta. Brate, tamo je, ok? Ajde da vidimo dalje. Papa, kako možemo da razlikujemo? Pušem, pa je pa. Pušem, pu, pa, pa. A onda vidimo kako možemo da razlikujemo sa je sa, ok? Sandra je sa. Stani je sa. Ajde da mi ponovimo. Znači, kada, pa, sa, ca, kikiriki, kikiriki, kika. Brate, tamo je. Brate, te, ta, tamo je. Ta. Pušem, pa, pušem, pa. Sandra, stani. Sa. Sandra, stani. S je sa. Milica, ca je ca. Jednostavno, zar ne?